mu rugendo nziko ntazonanirwa iby'amatwi yanje atariyumva we iby'amaso yanje atarareba sinzonanirwa keretse wa kabiri agira umuntu inside ya asome Timoteyo wa kabiri bice ni bitatu bice ni bine sorry umurongo wa gatatu kugeza ku wa gatanu. Timoteyo wa kabiri 4:3-5 dusome ya Yesu. Kuko igihe kizaza hariho igihe kizoza batazihanganira inyigisho nzima, bizoba ngombwa kuko abantu batihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya, kubera kuko bazogira ikibazo cyo kuribwa amatwi, yifuza kumva ibibanezeza, bakumva bo kwifuza kumva ibinezeza ya matwi, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, bazohamagara abigishwa bahuje n'iyo ngwara y'amatwi yabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Ico gihe muzotumira abanyakuri bazoziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazoyoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Nyuma y'ivyo ngivyo bazoyoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Amen. Soreza mu Bakorinto. Abakorinto ba kabiri 11 na 13 kugeza kuri 15. Abakorinto ba kabiri 11 no kuri 13 kugeza 15. Dusome. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma. Mwene abo ngabo ni intumwa z'ibinyoma, si intumwa z'ukuri, ni intumwa z'ibinyoma. N'abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. N'abakozi bariganya bigira nk'intumwa ariko si intumwa. Kandi ibyo si igitangaza. Icyongeyeho si n'igitangaza. Kuko na Satani ubwe yihindura nk'amarayika w'umuco. Habe na Satani ubwe waza yihindura nk'amarayika w'umuco. Nuko rero ubwo bimeze bityo. Rero ubwo bimeze gutya, Tibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Si igitangaza kuko abakozi ba Shitani yoza gasengera hano mugwayo gakira, yoyobora ikanisa rikagira abakristo benshi, yoyobora ikorari gasohora gasete nyinshi. Izo ntibyo dutangaza. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Ariko ikibazo iherezo ryabo ngabo rizahwana n'imirimo yabo. Tuseme amen. Iri nijo jambo natekereje ko tuganira muri uyu mugoroba. Umwuka yantije kugira ngo ari ryo tuganira. Turaganira ijambo rivuga ngo kuba maso mu bihe bya nyuma. Niryo jambo turi buganire. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kuba maso mu bihe bya nyuma. Woye byantera ubwoba yambere uko bizamera kose azanyihaganisha. Woye sunamenyewe yandutiye byose, namuhaye umutima wanjye nawe yaramagije. Tazago zantera ubwoba yambere y'ubuhungiro, uko bizamera kose azanihanganisha. Haleluya, haleluya. Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo hari igihe kizogera, hariho igihe kizaza tikiraza, ariko ico gihe kizoza. Bwana sifiwe. Ariko gasi mwebwe nambwira ko kitaraza, mwebwe cyaraje.
abana bo kwitorero ry'Efeso Timoteyo yari ayoboye, Pawulo yari yandikiye ibaruwa ababwira no makuru. Arababwira ngo hari igihe kizaza, icyo gihe kizoza ari igihe kigoye, kandi kizaza ari igihe gikomeye, ngo kizaza ari igihe ngo abantu bazopfuka amatwi ngo badashaka kumva ngo inyigisho z'ukuri, ngo kandi ngo amatwi yabo ngo azaba ari kubarya ngo ashaka kumva ngo ibihwanye ngo nirari ryabo. Turi mu bihe bya nyuma, abantu bategereje Kristo nkaho ari kure, kandi Kristo ari bugufi kuruta. Umuririmbyi yaravuze ngo amba hafi kuruta imyambaro nambaye. Kristo tuzokorera settlement cyangwa mandate ngo wenda urategereje ngo bino bindi bitaragerwaho ndi wogenda. Oya, aravuga ngo ivyo bihe hazoza abantu ngo bahwanye, bazoyigisha ngo irari ryabo. Abantu bazanyugwa kubera amatwi yabo ngo yifuza inyigisho zihwanye n'irari rabo, ariko ngo umunsi muzozana ngo intumwa zivuga ukuri ngo bazopfuka amatwi ntibazigera bumva ubutumwa. Tuseme amen. Tuzamurira Imana ishubahiro. Hallelujah. Ivyo bihe nivyo tugezemo. Tugeze mu bihe dufite inyigisho zitandukanye kandi tubarizwa mu itorero rimwe. Umwe karawaruguruka akavuga umusaraba, undi akavuga ikindi, undi akavuga ikindi, buri wese amatwi yiwe akumva ibihwanye n'irari ryiwe, kubera kuko ari byo bihe turimo. Nta kindi cyaje gusimbura Yesu. Yesu yahoze ari Yesu, azokomeza abe Yesu, azokomeza agenderera ari Yesu. Ibindi byose bivuga ibihwanye n'amatwi n'irari ryabo. Tuseme amen. Arabubwira ngo icyo gihe muzacitondere. Yabibwiye Abagalatiya, arababwira ngo ninde wabaroze mwa Bagalatiya mwe? Ninde wabaroze? Icyo ntababwiye ni kubera iki mugikurikiza? Icyo ntabimvishije ni kubera iki mugikurikiza? Arababwira kandi no ku 16 arababwira ngo abo ngabo barabikundishaho, ngo nyamara si mu buryo bwiza, ngo icyo bashaka ngo ni ukubakingiranira hanze. Hallelujah. Izo nibyo bihe tugezemo kandi bitu. Yavuze umwanditsi aravuga ngo si igitangaza. Tuseme amen. Hallelujah sa. Iby'amaso yanje atarareba, iby'amatwi yanje atariyumva we, iby'amaso yanje atarareba, sinzonanirwa keretse mbibonye. Mu rugendo nziko ntazonanirwa, iby'amatwi yanje atariyumva we, iby'amaso yanje atarareba, sinzonanirwa keretse mbibonye. Tuzamurira Imana ishubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Yavuze ngo si igitangaza ngo habe na Satani ubwiwe azayihindura umuco. Si igitangaza kuko umuririmbyi w'umupagani yoririmba mukanezerwa. Si igitangaza kuko umurevera ufite uburozi yoyobora ikanisa abakristo bakaza biyurwa buri hinga. Joseph Dukan oni bavuga zino nyigisho ngo abantu bazongera kuba gutoranya kwa Yesu ntazoreba ikoti wambaye. Harabivuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umwuka w'Imana ngo aramanuka arababwira ngo muntoranyirize Baranaba na Sawuli, bazenje kubereka icyo bagomba kunkorera. Baranaba na Sawuli sibo bari mu cyumba bonyine, bari benshi ariko umwuka hitama babiri. Si igitangaza kandi gikomeye, si n'igitangaza kandi gidukanze cyane, kuko kwambara neza ariko tuzuye umwuka w'Imana, kuko
uko uririmba neza ariko udafite imbaraga z'Imana. Ijwi se Yesu yori gutiza kari kugumisha ariko izina ryawe ritanditse mu gitabo cy'ubugingo. Hano umunsi Yesu yo kugira ngo rekera aho ngaho aya azokureka imirimo yawe izovana niyo ngiyo. Ugomba kuba maso kubera kuko ibihe turimo ni ibihe bitugoye, ni ibihe biturukije, ni ibihe biturembeje, ni ibihe batavuga ukuri, ni ibihe batavuga inyigisho z'ukuri, ko barakata bagaca bakinjira bakamanuka baje kuzamuka bagakata. Wihute winjire bigikunze we. Wihute winjire we. Wihute winjire bigikunze. Ejantu nabwirije nariko mbivugaho. Umvisha umuntu avuga. Aravuga ngo kwambara mini ko bakobwa uzazanywe n'abafaransa. Ngo bari baragize ikibazo c'abasazi benshi. Noneho ngo bategura ikigo cyo gushiramo abasazi. Ngo baravuga ngo bambika abasazi mini kugira ngo babamenye. Noneho ngo babambika mini bakabavura uwakize ngo akagira isoni akazamanura ijipo. Ngo yatangira kumanura ijipo bakamavuga ngo uriya yakize. Ndatangara nsanga tugira abasazi gutya. Bwana sifiwe. Usawambara ikintu utazi impamvu ya. Utazi iyo byatuze. Utazi impamvu zamba we. N'umuti w'abasazi nuko byari bimeze, kuko ngo watangiraga kugira ubwenge ngo yagiraga isoni z'uko yambaye ubusa agatangira akamanura ijipo. Abaganga bakavuga ngo uriya muntu yakize mumukure mu kigo. Naho mwe ngo ni stira bihe byanyu. Kubera ibihe byanyuma turimo tuzofata icyiza tukita ikibi. Dufata ikibi tugishekerere tugira icyiza. Kubera kuko ari byo bihe turimo ariho twatugana. Kandi Satani ahagaze ku irembo nawe karakira benshi. Yaranditse Yesaya ngo hazaba winzira nyabagendwa izitwa yo kwera no gukiranuka. Abanduye imitima ngo ntibazayicamo. Izabiya babandi ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ngo ntazayiyoba. Tuseme amen. Tazayo. Ariko kubera ibihe turimo, kubera ibihe bitugoye, kubera ibihe bituruhije, turi mu kugoreka tugashira ibindi. Yaranditse umwanditsi w'amatara avuga ngo igiti cyiza ngo ntikiza kibasha kwera imbuto mbi, kandi ngo n'igiti kibindi cyo basha kwera imbuto nziza. Ariko twebwe turaruhije. Arabivuga hano umwanditsi mu Bakorinto. Pawulo yandikira Abakorinto arababwira ngo ese wanasifiwe ko muratangazwa niki? Sigitangaza yememe kandi natwe ubu nyine birahari. Sigitangaza cy'ababwiriza, sigitangaza cy'abasengera abagwayi bagakira ariko dafite agakiza mu mutima we. Ariko gusa twabona gusa kuko yarambitse undi kubiganza bukeya nuko akaganwa na benshi agasatirwa na benshi ariko ntabazohurutsa mu ijoro. Imana tubabarije. Ube maso usenga Imana ibashe kuguhishurira, ibashe kukwambika imbaraga muri bino bihe turimo bigoye, ibashe kugushoboza muri bino bihe bituruhije. Haleluya sa.
tuseme amen. Kugira ngo Imana yo mu ijuru kwambika imbaraga, kugira ngo Imana yo mu ijuru kwambika ubushobozi. Sigitangaza ko Satani nawe yoba umuco, ngo azayihindura nk'umuco kandi akagaragara nk'abandi, azayiyerekana kuko ari muzima kandi yanduye, azagaragara ko ari umuco kandi ari umwijima, azavuga iby'amagambo meza kandi nta magambo meza agira. Ngo icyo gihe ngo abantu ntibazokenera inyigisho z'ukuri, ngo kandi nibazizana bazopfuka amatwi ngo ntibumve, ngo amatwi yabo azaba ari kubarya, ngo yifuza ngo inyigisho zihwanye ngo nirarya. N'ubu niko bimeze. Haleluya. Niko bimeze. Bamwe barifuza inyigisho zihwanye n'ibitekerezo byabo, abandi bakifuza inyigisho zihwanye ngo n'ubumenyi bagize. Ikitari muri Bibiliya tuzozanemo ikindi, tuzozanemo ikindi. Ikindi uzoduhimbira ngo nuko wize menshi ituzoce. Icya Kristo ni ikingiki, ni ikirambitsemo. Icyo uzozana inyuma y'iyi Bibiliya ntibizoshoboka. Nabajije Bibiliya, igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri, hakurya yagwa ruzi iwacu niko nzicara ngaruka, sinzongera kwiruka we habe no guhagarara inyuma zaba ndi kumwe n'umugenga wiwe, agaze mu gihe kitazashira, tuzabana na jambo maze tuvugirija, tuvugirija tubane na jambo ngwapija, vugirija haguruka mukuzi wanje we, ngwino tujane dori tunganira shize, ubudazo burabije kwisi, igihe cyo kujwigira kinyoni kirageze we, ngwino tujane Yesu we, ni wowe utazansiga, batubwoko tujane ukomeze unereke inzira, zuba rirarenze kandi inzira ni ndende, ngwino tujane Yesu, ni wowe utazansiga, batubwoko tujane ukomeze unereke inzira, zuba rirarenze kandi inzira ni ndende. Tuzamura amaboko. Udafite Yesu, Satani nawe asigira umuco imbere yawe kandi azokuyobora, kandi azokubwira kuko ibyo agenderamo ari byo by'ukuri, kandi azokubwira kuko ibyo ukora ari byo kuri. Wibeshe ngo urahagaze kandi waraguye, wibeshe ngo ubone kandi uri impumyi, wibeshe ngo kuragenda kandi waramugaye. Satani ibyo byose azobikuzanira imbere, nutaba amaso mushikuke neza, usenga umwuka gusobanurire utabaka. Iwe nzira yo kwera no gukiranuka, abanduye imitima ntibazayicamo. Niwe nzira we yo kwera no gukiranuka, abanduye imitima ntibazayicamo. Nta yindi nzira we, Nzira Yesu mwana w'Imana. Amen. Izindi nzira, izindi zose zigenda zigaheka, izindi zose zigenda zikagonga, izindi zose zigenda zikagwa mu mwobo. Inzira nyakuri ni Yesu Kristo. Haleluya sana. Niwe Yesu Kristo gusa. Kandi uzoca muri iyo nzira nuwafunguye amatwi yiwe akumva, nuwafunguye amatwi yiwe akumva iby'ukuri.
yigeze yumva ibihwanye n'irari ryiwe, ahubwo yumvishije ibihwanye n'icyo umwuka yashatse. Haleluya sa. Abantu bagiye muri byinshi by'isi, ko biradukwega isi iri kugira ngo ngibiriya birangizo bisa neza, ngo birangizo bikwiriye, ngo birangizo bimeze. Kristo nawe karisuganya ari bugufi, umunsi azasanga we azojana nabo bari kumwe na wagenzi. Si mwene wanyu ngo muzovugana ngo urebe uko mubigenza. Aya ntazofata ruswa ibizo abazotwara nabo ngabo. Bega amazina yanje yaranditswe muri ico gitabo, bega amazina yanje yaranditswe muri ico gitabo. We hari abanari nigeze kugucumuraho, ndasaba imbabazi Mana yanje, ndasaba imbabazi we, wandika izina ryanje muri ico gitabo c'ubugingo. Yesu azokwandika ngo nuko waturirimbire ngo tubanezerwe, azandika gusa kubera ko yarangije mu mutima wawe akabona kuko ufite ibikwiriye. Yesu azita ngo nateze ngo mvike itengera ngo zakubwiriza umoja, nuza ndafite umwuka w'Imana tendera mu muco wa Satani. Kandi nashika hano abasaza babivuze ejo bundi, bavuze ko uhari umuhungu ngo wageze ushamburiya wakashamburiya ngo kubera ngo uburozi yagiye gufata muri Nigeria, wari afite igihe kopso, nukuvuga ngo yageze yinjiramo nyine ubundi burozi bwose kamabuze. Nukuvuga ngo nyine ubwo burozi bwageze bwamabwibwiriza abagwayi, nuko amagira gutya akagira gutya, bagize gutya bera bakaramye bafutura. Yesu se agira amaso y'imirazo ararangiza. Bataramye neza ubaravevya ngo baravugana ngo uriyo wacu ntaza shamburi, ubabikoza abandi. Aya muzi imyaka tumaranye nabo ko kuratukana kurasha kutukunda. Aya runaka ntaza shamburi, azatubesha ntaza shamburi, ahubwo afite irindi pepo riza rimwongerera imbaraga. Babibwira baramuhamagaye, bicaye mu cyumba hano, ati tugiye guhamagara Imana. Hari imbaraga zindi duhuye nazo numva si zisanzwe, none ndagiye batangira gutegeka imashini, aragize arahagaritsa babati reke mbakire hana se ati imaranye imyaka. Yesu ati nkimaranye imyaka 7. No mumbabarire
nayo naragikuye muri Nigeria. Nari nkigira ni ukuvuga ngo cyageza cyama kimenyesha ingwara y'umuntu yose uko imeze, kikama kimbwira buri kimwe cyose aho uburozi ho burigwa n'ikibindi bintu bari bamenyeranyega. Wowe uri umurozi siko bivuga ubundi burozi buri hayaye. Ati none mumbabarire iki kintu ndakibaheza, atari ko kukibaheza biragoye. Ati mwonyemerera ahubwo nkakireka kikaja muri Nigeria. Ati kuko ninkibaheza biranteza ibibazo. Ibibazo nyabaki, turagusengera wowe zana iyo dago izana uyitereka imbere y'abantu tuyikandagire tuyisengere. Aravuga ngo agira ngo ni umutwe w'inyabu ngo ni wazajana. Tegereza umuntu w'umugabo akamajana umutwe w'inyabu ngo ahageze, nukuvuga ngo ahageze ayandi mapepo yose yageze amayi tambuka tomere banda la sofe. Ariko gusa wabona gusa umuntu aratambuka ageze muri mmoja ngo yasengera runaka yakize, tuzi igihe yafatiwe, tuzi naho yafatiwe, tuzi n'igihe yakirimba. Ngo naje ndambika ibiganza bimwe bizoza bigusigira ingwara utagira. Usanga aho gukira ingwara kirapanda. Yayongereye. Ariko abahungu batara baramubwira ati zana hano ipepo kandi ni wanga. Turarihamagara turishire hano imbere. Hasigaye ga noneho niba Nigeria bakuniga bakunike, ariko uzana uburozi uve mu bose ntungarikana. Abantu bazi ngo n'umunyamasengesho, Satani nawe azayihindura nk'umuco. Kandi yasengeraga bagwa bagakira. Yari umuntu ukomeye, ariko izo ngibyo mwitorero tuzoba bivuga ngo runaka nguriya ngo n'umunyempa. Yego hariho impano zimwe umwuka yatanze kandi zukuri zirakora pe, ariko hari n'izindi zaduseseyemo zinji. Arababwira ngo sigitangaza kuko umuntu yo kwihindura umuco, ariko muri we ntacubamo. Sigitangaza kuko oririmba, ariko muri wowe nta buririmbyi bukubamo. Sigitangaza ko wotanga haleluya hano, ariko idaturutse ku mutima, iturutse mu bindi. Sinigitangaza cyuko wozinduka buri cyumweru, ariko nta ari izindi gahunda zikuzanye atari umwuka w'Imana. Ariko izo ganyigisho ntizikuvuga ngo ikanisa ridacika. Utuze mugira amahoro y'Imana. Yesu azi itorero, azi nabo yarishinze ko bazoriyobora. Bwana asifiwe. Ibyo bihe bizokera. Ugomba kuba maso, ukamenya uwo mushoreranye, ukamenya uwo mubana, ukamenya uwo mujana, ukamenya uwo mukorana, ko ahagaze mu gihe gikwiriye. Ko ahagaze mu gihe gikwiriye, atari uwo mujana ariko wapfutse amatwi utakijumva ijambo ry'Imana. Ibyo bishop yavuze agiye kwiyegereza ngo umuntu akamaza akavuga ngo yari yaje gutegera runaka, ngo ubwo arangije kubwiriza ngo agize gute, ngo arasoza. Runaka ni iki? Runaka ni iki? Ariko Kristo karisuganya ari hafi gushika. Bwana asifiwe. Arabitubwiye umaze kubwiriza avuze hejuru ya Pasaka. Lakini hazotureka umuntu weme wagakubitwa gasuzugwa ngo agacibwa n'amacandwe mu maso, agakubitwa n'aba kabambwa kababazwa, tiyoreka kugaruka kuza kutubiba. Iyo ni randevu idakuka, Yesu azogaruka. Ariko igitangaza ngo nuko hari bamwe azobwira ngo simbazi ngo kandi ngo sinigeze ngo no kubame. Azogaruka uri umuntu ki Eliya gitegereje atarahabwa ivyiwe. Uri umuntu ki
uri umuntu ki ba Iburahimu bagitegereje, uri umuntu ki ba Ezekiya abagabo b'Imana ba Hose abakozi bagitegereje ngo guyereka utekereze nkanje nukundesha ngo Eliya ntarahabwa uzagize gute byase. Ariko icyo kintu nzakigeraho bisho mwega muza mumenya bino bintu muza mubidusobanurira neza. Eliya Bibiliya y'Igiswahili narayisomye irambwira ngo ni nabii wa moto, ngo ni umuhanuzi w'umuriro. Bwana sifi. Utekereze umugabo wica abahanuzi 850 ngo ariko yari yabanje kwica n'abandi bagabo 120 b'abagore b'abandi, ngo ariko Imana tibandika Eliya ko yakoze genocide, baravuga ngo icubahiro ngo kubicima. Tiyaja muri pirizoeri icubahiro kibicima. Wamvura we hagarara igahagarara imyaka 3 n'amezi 6 mu gihugu hose, ariko ngo uwo muntu mubategereje mubatumye adahabwa isasezeranyijwe nawe urimo. Wamara ukitwara uko wibona, ukagenda uko wibona, ugakora uko wishaka. Bwana sifi. Aragutegereje, aragutegereje. Sadirimbi indirimbo ya Mose, tawundi wese woyiririmba we, ariko ningerayo nzayiririmba we, ariko ningerayo nzayiririmba we. Akidubeti ayiririmbye n'amasabo ayiririmbye we, n'uvuhoreti ayiririmbye we, ariko ningerayo nzayiririmba we, ariko ningerayo nzayiririmba we. Haleluya nzagerayo kandi nziyakwibane data n'inuma zaho zizakuza, inuma zaho zizakuza, inuma zaho zaririmba indirimbo ya Mose, nawundi wese ayiririmbye, ariko jewe tuzamura ibiganza bibiri. Haleluya. Amen. Zirayerekeza mu rugendo Siyoni. Imana ngo yigeze kubwira Hose, yari umuhanuzi, biramubwira ngo genda ushaka umugore wa Maraya w'indaya bishoboka, ariko ku muhungu wa hano yo kwitambwe shaka indaya tuba tumuciye mu ikanisa. Eliya we tombera bandarazo we yaba Hoseya ngo Israheli yakabije ubusambanyi, irukanga ngo uje gushaka umugore kandi ngo akarusho ngo wazari waba n'abana y'amabacu kandi ubona ko mu busambanyi rero wagomba kuva isuku.
tukuze mukoma ariko ngo umugabo baratagutega abandi hano bari kugerekeranya uya munsi zomenya abo wambitse urupari uzobame ukora izo bishop atarangiza ukibwira ngo ntari kukubona hari irindi jisho ridahunikira yaravuze Isaya ngo ihorire maso ku buzima bwacu ngo yohunikira gusa gato ya twopfa tugashira uri mu kurenga kukaja mu cyaro ngo ubwo abayobozi b'itorero batakubona ugakora ibidahari biranditswe mu ikaratasi biranditse mu ibaruwa munsi baruwa izosoma bagahamagara ngo gwire usaba ibirizi tugira ngo harayandi mazina ngo bazaduhamagara atarayanga ariko azabaza gukesheranye nibi muzomenya ibyo mutari munsi wo muzobimenya ibyo waduhishe ibyo nabahishe muzobimenya bamaso kanguka wewe usinziriye Kristo ngo abone uko kugira akumurikira intwari ziradutegereje Ibrahimu baradutegereje batanze abana babo ngo kubwo gukunda Imana abandi barakubitwa baratotezwa abandi barababazwa abandi bagirirwa nabi abandi barateswa abandi baracomekwa abandi bagira gute bashisha uruhu babariturumaye ngo bari kubashisha uruhu bakamara iminsi 3 mu gisambu ngo ataracika aradutegereje Bwana sife zengire nsose ariko iminota yanje bampaye sindayica ndayizi yo bampaye Bwana sife ibi bihe turimo biragoye azoza inyigisho zimwe uzihwanye n'irari ry'abenewe akabana abandi bazoza bavuga inyigisho z'ukuri ngo bagapfuka amatwi ngo ntibumvize izo nyigisho ibyo bihe bitugezemo ibyo bihe biratugoye ibihe byo kubaririza ngo se kiriya gitera ngo nuhe muvuga butumwa mwajanye bamenye ngo ni runaka ngo yengo inyigisho ziwe ntiza zigira gute ntiza zitufasha ibyo bihe birageze ibyo bihe tubirimo ko birasa ko biradusatira ariko twebwe tukibwira gusa ko ari ibihe by'igihe kirekire n'iby'igihe gitoya n'iby'igihe gitoya nyiri intama akaza kujana intama ziwe aramwishuza mwiju bahora bamukomangira bamubwira ngo bazane akavuga ngo yenda cyategereje ko na runaka yohindukira Bwana sifiwe ndacategereje nuriya nawe ko yohindukira agahindukira ariko buri gitondo uri mu gusubira inyuma aho kuja imbere kurasubira inyuma kandi mu batumye Kristo nawe ataza kudutora nawe urimo ukerereje benshi hindukira Kristo kugira ngo abone upagaruka Bwana sifiwe imisi iragoye imisi iraruhije imisi ni yanyu zikuzabikazotuma tugasigana zikuzabikazotuma tugasigana we tusigane kimagara ngo imitima tubonane tusigane kimagara we imitima tubonane we tusigane kimagara we imitima tubonane tusigane kimagara we imitima tubonane we atukuze mukombozi haleluya ibihe biradutakaje bizaniye ibibazo ibihe bitujije mirari ibihe bitujije mishari ibihe bitugejeje ibidakwiriye bisaba kugira ngo muri izo bihe ugomba kuba maso kugira ngo Kristo abone uko aza gutwara ibihe bituzaniye amacakubiri ibihe bizaniye umuvandimwe n'uwundi amacakubiri ibyo ni ibihe turimo Bwana sifiwe sana ariko bisaba kugira ngo tube maso Pawulo yari kwabwira Timoteyo akamubwira ngo ndetse no mu magambo yawe uzirinde ngo uzovuga amagambo meza
Bwana asifiwe. Uzirinde no mu itorero uzovuge ngo amagambo meza, batazogiraho bokura ijambo ry'inkomyi bogenderaho bavugaho. Uzirinde no muzuzovu uzovuge ngo amagambo y'ururutsi, uzovuga amagambo uzirinde ntukabonekaho impamvu bakabona icyo bakuvugaho ngo ni wowe wagize gutya, ngo ni wowe wagize gutya. Ayayi, ubwiza bw'Imana bubona uko bukumurikira. Bwana asifiwe sana. Bene data bakundwa b'Imana, ura amatwi yanyu kandi inyigisho z'ukuri. Mureke amatwi, mureke no gutera ijuru umugongo, ahubwo muhindukire. Kuribona biragoye, biraruhije. Biraruhije. Abandi babibonye bakubiswe gukorera Yesu, bari ko bakubitwa, bari ko bateswa, ariko twebwe twari tugifite amahirwe n'ibyishimo byo gutwara Bibiliya mu ntoki ntiyagira uduhagarika. Bwana asifiwe. Twari tugifite amahirwe yuko nosoka hano mu muhanda ngatanga haleluya tigira iki kibazo itera. Twari tugifite amahirwe yuhogo no haguruka nkava hano nkaja handi, kaja mu butumwa n'ahandi nta kibazo gihari. Ariko abandi babivuze bazabihisha, abandi babivuze bazabaceceka. Ariko natwe igiye kiregereje, nibyo bindi Bibiliya yavuze ngo umuntu azotungwa nibyo yagize gute, yumvishe. Ibihe birageze, iyi Bibiliya bazoyitunyaga natwe, ko muragira ngo twe twatanze ikisi, bazoyitunyaga. Zoza nja kurega mwamwe ne data n'amavuga mbwire polisi ngo agira Bibiliya, amaze abantu bamangamange. Utarabitse ijambo mu mutima uzosigare nahanga. Uzosigare nahanga. Izo bihe bizo. Abandi ba Tomaso mu Buhinde bari ko babacomeka ngo umuriro w'amashanyarazi. Kurumva bisho? Uzi kugucomeka umuriro w'amashanyarazi ngo ihakane Yesu, ariko ukango gacikana utari hakana Yesu. Twebwe izo ntibiratugeraho. Abandi bari ko bacibwa amajosi, abandi bagatekwa mu ngunguru z'amavuta. Twebwe turacyafite amahirwe, twotarama guhera n'akazi rimwe tukageza n'inga, tugatarama nijoro, tugatarama ku manywa. Timuri mu kumva bagiye hanze bari mu kubura umwanya wo gutarama. Hari umwene data w'inshuti babanaga hari igitengera wagiye ejo bundi, abenshi baramuzi. Yarampamagaye arambwira ngo aho bariho iriya ngo barashitse ngo umuzungu aramubwira ngo baza basenga mu gihembwe. Nyuma y'amezi 4 bagahura ngo nabwo ni nka ceremony baza bakora, ngo bakishima bakanywa amasoda nuko ikanisa bakamarishiramo ibizashara. Yagiye ari umupasiteri nari ko museza ati ngaho gakubita ingoma, wese ngo arakubita ingoma ngo ari ndumukurikira. Ikanisa ryo mu gihembwe ry'amezi angahe nugusenga nyuma y'amezi yarangira nuko mukaja mu rugo mugasubira. Naho twebwe akane ko karakubita, agatatu kagakubita, agatanu habe n'iposhorezo ruharize, ibintu byinjiremo zose. Ariko hari bamwe iyo minsi batarayikandagiramo. Hari bamwe iyo minsi yabuze mu kabiri, yabuze mu gatatu, yabuze mu kane, mu gatanu yarabuze, nani yinga yewe tapi. Ariko abariri yabo bari mu kuduhamagara bakatubwira ngo kweli timwavuze ko uyu mwene data ari yavuye kutwomuheza mikoro yovuga makuru. Barasenga ariko akanya ni gato, turacyafite umwanya urambuye wo kuvugira Imana. Ariko kubera ibihe turimo bituruhishe bitugoye, abantu ko barashaka ngo bumve ibihwanye n'irari ryabo.
abantu bagashaka ngo bavuge ibihwanye n'irari byabo, abantu bagashaka ngo bavuge ibihwanye n'ubwenge bwabo, ngo yaye ngo wicayemo abize ngo nabakomeye. Ibya Yesu ntibiza bireba uwize n'ukomeye, ibya Yesu biza bireba wakiriye umwuka n'imbaraga z'Imana. Bwana asifiwe. Pentekoste ngo wasohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, umwuka w'Imana agira gute? Aramanuka. Utaramanukiwe n'umwuka wera tuzifuze gutegeka abafite umwuka wera. Shakisha umwuka wera, numara gushakisha umwuka wera ibindi byose bizoza ari inyongera. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.